tiki mangania di songgaki ho ibu to kakak do mar telepon rumahku do bapakku sakku ta imuru kya ena mahua ho si basa neng ho pas mangan nina alana apalah halahinga bapakku do umaku dakke neng ya pas mangan jangankan pas mangan lagi merhua biar dakke neng ya mu ba kakak maru neng iya maksud ni kakak woi si happy mi bereng alu ko bege jo makatai jo kakak bege ko au pe perlu do bege omu ro maksudmu kakak karyawan di son au pe karyawan do digaji kakak au pe digaji do je maksudmu tikini haroa na ba do ay asing man yan dag ba rapat orang ngomong tu na tuoi namar gay tu sih asing nakton namar gay duhan benimu dan di boto halahiyo ni namar gay do dang dak kay jul may istilahnya dimuruki pas mangan ho majo kata-kata ambi waktu kasar do je halahiyo dang laurohana tu si namar gay ti alana serius do ibereng kakak au hami be mangan do marhuma laurohana na lucu-lucui molo na lucu-lucu si parakelo do bandak songoni na ba dinaton je maksudmu gabi ha bagabi boha bemerga tu jita aja muru senaru nang muru ko ba beda amat paluwi hodoho paluwi ba perlu jojo aku sudah pergerogat so mengahaho terserah aja beta makan gabi muru ko terserah jo happy mi ba jo putih ba au hoti ki muru dah aku jama happy mananga ya mu ba amat do hata cuek kok na ba do asing inat asing so dia asing na kakak boy muru api boy do muru Arong Lydia mari berkole tak ni kesalahan di video ini. Mau hita alangnya sama-sama mengerti. Si pato orang ngomong tu babuti na laju dia lakuin dari tikini. Ada kurang merasa tertekan ko. Besini. Dan na merasa tertekan. Halah hidup di saat dipikir mang na dihedi. Urusanmu mai. Urusanmu. Hubo to di urusanku doh. Soalnya satu dipakai ho hempokod lah. Hempoku. Dak pala pakai hempo na orang hempo mo isa pala Samsung do to hakwi. Sakku tak ay man sama boto magona. Sakku tak hempom waha. Afan, dua hempommu. Afan sada mito sada. Lamar Facebook ko hempok ko dipakai nomor 2. Apa songoni dah minta tolong tuh sama Ben Vlog itu songoni kata.